Sashi Senpan ngapnyang Sobhaya P Baro Kinongkarshan Yakaneka channel Snobha Bapine share, like, but subscribe. Shapang kajing itu kana iye ne emyanga batri. Kumda kalusi kala sedang banyak tu ya kabandri shapang kajing ya kendu hakajing im jongka. Bat kaong ngadon usamla mensyua ubaphabri lempun bat upastan Andre tang lamba kajing sarong jongku kalap long bangin ya kladno wat lang ye dia u adu kata-kata ru ngam smutenat nama ba upun samla ngaong ya u balada u ye shisha pun kela shua kajing long jong u tang ba patiaw yang namar ngam smutenat ia kajing long jong u Deha kawai kasni kata hakasni Sunday kasni kabakat du jonga batu ula ong yang kumni ie titem na ie ya pi tangba na kap ie pan ya kapel the bat ya kajing snow pate wat snow e ngam kwa shu pandang don cinya dei bat pi na du minta kasih tu salek suk na ia ngaru ngan lek no hakajing shisha ngaklem isi ya u Henry na isi ya kajing long jong u tangba smutu ya nga ngamban se ban shupan kemen ya kamen siem wat la nga penut ya u kat nukat nuru ngasa satang hijing tenau syeta bat ngan syang samla lada ngadang tip ba umpat kelek lok ngaju perkan bat pusan jendang ayasha ngan omdu ya u nama udehi kajing ye kapan kong jonga tangba menta ngan tip syu udon syai usah syai kat ni ngakwa tip nrai kumno ken ngan tip habam nanga ila kladno nakajing om jong u malaikin ngakwa tip bat kaong ru ya kabandri baka kwa shisha bantip syapang jong u kabandri kalah keli ikerteng mu ita kalusi kaong ngatharai phin om tip syapang jong i namar mensyua ngisa syamolai mentapan ngilasa syane syasora bat kabandri kala leng mensim namar kadon mencong karu bajan long kumju kajing long tangba kalik ran bat penbor ya kalusi bakan yatu ya kakerteng jong u kunta kabandri kala perkat kumni banle khnang ba kalusi kan yatu ya kakerteng jong u andang thanks for watching. Goodbye.